тельне булдыр Чувашия нация телегуравине эфиринже республика шене хабарцень ярыме. Студия Елизавета Цветкова, пирень паянхи каларымра. Республикара пурнаганзыне гынамар, күржі тұрықсыне детивиштереші. Чувашин реду заилны ялгужалы продукцияне бұдыр-бір шыржыва задаща. Мінле банк артыбе узы гурмала. Укша денгене перегетлемелі майзем пури. Финанс положивне Донбассран күшса келнезем детивишме булдараща. Шулла пулыр жетмелі чылайық вғыт. Адыла шеге булын бұдырбе жебенетла леккене яджеш. Чувашинри транспорт эшелне гадардаган документ па шурла уйгин вишемежинже паллаштареш. Куйдыва республика бушлых Олег Николаев, Чувашинри транспорт ада шул ерхужалых министрбе Владимир Осипов па телебулны майсуце явря. Регион бушлығы Олег Николаев транспорт малашлықне палырдаган документ тақшанах керлі бұлныне галаря. Шержив правительстве палырд на телевизине вғытыра бұрны жагіртмелі. Владимир Осипов министр каланы дұрық общество транспорт жын пағалы хебе мелліге үзі. Маршрут сейчізіне де пірлештеріш. Халыға туртарасын туғышлықне үстересі де теп бұрында. Созыр жінземде тимліхре. Бізіне обществола транспорт пакушса жүреме шеделік лямайзем тузабамала. Республика күжалда федерация программине худшынса техника зем туяназ теллевля. Лизинг па херах троллейбус лешень. Россия транспорт министерстве Чуваш республикин заявкине ырылана. Чувашем бушлыхе шене иши лабораторизем худая масынче. Бізем шул ерстроительствен ишельне проектрам бушлаза худая реченех тереслеме май барыш. Транспорт эдеменче цифровизация ишлесіде кун ергенжи тебы идузенчен пери бульже. Удуи хинширимши чымыжынже Чувашин нация телегуравин ишченезем, парачка в районенже пурнаганзыне пулыжас телевбе, шоток пудуклы шулзем шинчен репортаж хадырленетші. М-вунике магистралету на жире сиявари карьердан хайыр туртараща пызык евлі автомашинызем. Куде их кажевенная сиява салазенче кунгунлаганзем, шула камдада хыжан юзасыне ужымлатма айтныча. Шулдывазе шигибинде ширым вишиме шылчем бырать. Прачка в районде бурнаганзем еварте евле машиназем мирсе жюринебе коммозыр булныне пельгернепча. У нас строится платная дорога М12. Инертлы материал зем туртарнебе республикаре икшраводыр шухрым шул арганать. Автодор М-вунике магистрале туртараган теп компании. Автобан теп подрядчик сметбе кележулен. Тип ремш тапхырда прачка в районде прачкав мочкас гард сиява ундан епрещ кудеиха березовка шулзене тирбее кардесшень. Шагашсине бурнышлама улчер 7 миллион тенге уйырнон. Чуваш республикин транспорт министр Владимир Осипов шереплетне дорог шурла уйгенже парачка в ришулзене юзама бушлаще. Шене вернюжуне аша амышы савны шлагымылбаге цейлме булдары. Школ автобусы чормавзыр шуладухе. Россия банки зенджи, страхлав компании зенджи финанс положивне, Донецк тада Луганск халық республики зенджен күшса генлизем детивишме булдараща. Укша денгебе узыгурас, улдав жезен серебине легеси зенджен, азырғаттарас, финанс пілімне үстерес тілебе візембали ядарлы тіл болу ирттерджеш. Донецк тада Луганск халық республики зенджен күшса генлизен ыйца білмели сахалмар. Чылайшне самохран хош банк картыбе узыгурмалы. Укша денгене перегетлемели майзем, банга укша хава сергизембе уйрымлықсым кызыкландараща. Экспертсем кашне ыйдывах тулын үжымлатрыш. Шаванбеге хвазем интернетри сайтсембе узыгурны жухне, сылказембе күшны жухне азырханулы булмалы жинжен балыртрыш. Шакташкалдыр булу пірремыш мар. Иртнернере самохран университет смены проект пагиле Жулень, Донецк, да Луганск, халық республики зенчен күшса геліне школа жезем, финанс пөлігін шайне үстерме бұлдарына. Тебір віземәлі, кашны ернерек тенебек, тірлі енлі мероприятие земертерепер. Калбыр пайын хигоны бір финанс грамоты енебе мероприятие ертердемір. Үйдузем чылай бұлжаш, малашне де, шағынбек мероприятизіне ертері бір, бізіне ұландары бір. Экспертсем чакнашкалдыр болузе малашне диргериш. Онзыр бушне харбар хай ыйдывы бекелегензене, шанграваганзене девасем тадажах керлі канашсыню бама хадер болныне балыртрыш. Республика галарым Валей, Юлия Дюкова, Инесса Потапова, Георгий Кривошеин. Абат шимишпе Чувашен республикара пурнаганзыне гынамар. Күржі тұрықсыне де тивиштерме бұлдарад. Регион рату заиліне ялғыжалы продукцияне вадыр бір шаржыва судаща. Абат шемеш хорошсырлық доктринине де Чувашен туллын бурнышлать. Сумахран шырылмие республикара кирлинчен иге годытларақ тузайлеща.
Кажалхи туғышта сағалмар булмалла. Пәрджелі тада пыржайшы культурызыне үтті жылданда чылай бұқмалла. Пызық туғы жилетсе сортрандан умай келет. Вазембе перенештеш Алексей Зотиков палаштарать. Шак вырында икширалы терлі сорт акны, пахмашкан, курмашкан, терлі шыржу зенжен хамыр терлі селекционный центр зенжен сортсем. Керхи тулы херех сорт, шурхи тулы утмыл сорт, керхи ыраш вумбилик сорт, урба выдрсагр сорт, пыржада выдрсагр сорт. Кашнынь, хынь, пағайені бур. Ку керхи толы сорджа зимний циятла. Вол шүллі үсмест. Ку на шырық шандалыга аванрақ чытсайып терме булыжать. Үкмен небе, она пуштарза илмеде анзатрах. Зимница сорда кондыр енжен илзе келіне. Унын туғы жеде пызык. 1 гектардан вдамран херсагар центнер пуштар зайлеші. Чин умайы вара, сагар уны центнер ытла. Сортсем нумай пулны шырышчене савындарать. Кучпа гурза алаба дытса пықса суйлашы везем. Смахран хышпыр сортсем кондыр енже районзенже аван юзеші. Тепрезем шуржыр енжезенже. Шумыр хышын шинже дуналызем чудайманныбе вырдашы. Пучағыземде кашны сордын расына. Шырышчене шакна пурнеде шуда илмелі. Иккімір шығыр уйземде күжайлердеші. Шырулмые гунда 22 гектар лапты кра үстереші. Твада терлі сортшак участокра. Ир булаганный зенжень. Гулливер, Реги. Кайрах булаганный зенжень. Ирбицкий. Тада кайрах булаганный зенжень вара сорт вымпел. Ир булаган зенжень. Мана арах кележет Гулливерінде. Воло камын мілі көміленде. Средний раннего кашкайрах полаганный ирбицкий и шак сорт 53 крела рать. Тухыжа ытларах вұрлығайма дырыжайшы гунда. 1 гектардан миртне жылда шырзагырбунны икшір центнер шырулми буштарны. Кыжал 5 центнердан сағалмар илесі шанашы институт ішченезем. Чуваш енрей улашке бұғытра сойыбада қызықланза гайреш. Культурна республикара кыжал 1 гектар лаптыгакны. Кунда шене сорт цивиль ятлы. Ку сорт мінбе паға. Он белок пызык, вадарзагыр херхиге проценттаран, шу еден умай, 20%, 25%таран шидет. Туғыже пызык, терсление дырық сорт участкісенже вадарзагыр центнертаранда баны болны. Чуваш енре нюрик шукибе гектардан выдырзагыр центр илме евырдарах. Шургуне чылай вғыт шырық пулныбе сойы шүлі үзеймест. Шак салдавба худажзем пөчікке булашы. Кыжал сойына үсме шандалык аван пулныне балардашы институт ішченезем. Туғыш ширим-ширимбелік центрдан кая пулмала марине пілдереші візем. Фадеева азынза, Люмария, Мерджень, Шавал, ыты сордында туғыжы аван булмалла. Самахран Люмария сорда 1 гектардан выдыр центнер пұқса илмелі. Палартмалла азыны сорцене пурнеде чуваш ялғужалық осылықпа тепчев институтинже кыларны. Везене халі республикара гнамар, унын тулажын жеде агашы. Республика Гларым Валли, Алексей Зотиков, Игорь Зверев. Чувашин физкультурба спорт министерстве расшири машина дваганзень пірлежівен регионды уйреме келі жүдіреш. Малашне корпоративлы спорда пірле адаландарма палыр треш. Кележеве машина дваганзен тедеменче ишлегензіне спортпа сывы бурны шергене майгильны даран ытлара худшындара стезедуна. Эшпети вештерегенен предприятие епірлежуре сывы іштерсем байгуны пілдерішлі. Візем ішре пызық шедюнедовашы туғышлы ішлеші. Статистика дырық кажал республикари предприятие организациязен шыралы бенетла шинны эшвырыненче спорда адаландарна. Спортпа дуслашны шыржы президентчен тада федерациян спорт пурныш норме проектне лартна телевзене пурнышлама пулжать. Егебенде вадырмашыл ділне спортпа дуслашын шуджи 70% яғын булмала. Футбол уйынче сарны шеремешет. Кунда шыдық пудық чылай. Чупма чырнужа. Регионы шеліне демлеген центрда шербю районенчен пулы жуйца жирна. Шеведжейдіва ұжымлатма перен пулдарулық ушкане шуладу хря. Сывлыға шерепледеген комплекса спорт пурны шерги программаба кележу лендуна. Она шертме уйынче худаяны. Хадер хедер туянма вуниги миллион тенге укша тивишне шербюзем. Үтті же бұрышлама вара район бюджетін жейн тыгакланы. Негісіне қадірлеме, стадиона кардалама, евыш хунавел артма, оборудованине вырнаштарма тада вуны миллион тенге кларза хумативне, шавал тұрғынже бұрнаганзен. Эбир шитне жире футбол уйне теребейлене. Шабахта район администрациян пушлыге стадионда кылдыксем пулныне пыдармаре. Футбол уйнже шитмелексем пулны. Сарын газон тан маржи. Шавна шуда эльзе, кунда тада эбир пили КамАЗ асфальт крошки, келзі сартымыр, каток па, таптарымыр,
Хали футбол уяван, а жазем кашны гун, кашны гач кунда вылящи. Футболла, волейбол, баскетбол. Палартмала, исем гунда малла пыращи берин. Шыдык пудыга подрядчик юзана. Объекта худы арзан онда шитмелексем пулзан везе мына хыземех тюрледеші. Шабақташыне стадионра жекритмели сағалмар. Хунарзем вылнаштырмала, сынав камеризем лартмала, хывынза дығынмалы пүлімзембе велопарковка ергелемелі. Чубу ерімезене үгермелі. Футбол уе, баскетболба волейбол лабамезем, тада шан шурыма шириплетмели хадырзем. Стадионра спортпа дуслы булма пөдем майбур. Физкультура комплексе Шербю хулыбе опытный поселок Варинже вырначны. Эпинь ку вырын нихыжанда пужы пульме. Республика Галарым Валли, Шербю хулынжень, Алексей Зотиков, Игорь Зверев. Рашери Чилай гериатри тухтырызем терлі регионда аслы оруризене терсиплемели, хырушы чирден шылмалы беслетсем жинжен калаза барас тілевбе шыл жүреве духна. Шакунзенже візем аслы ору федерация проект жемінле пурнышланны, регион зенжи сиплевді дымне шынелесем керде Сибирге, Чувашен тухтырызембе конференция пуғынза галашреш. Гериатрзем пөлдерне дорог егебінде шерімза кірміші ұлдәліне Рашери вады жинзен шуде шерембелек вотыр процентаран үсмелі. Кәмелдес шапна дон лавлы пациентсен чирджерне юлашки шулзенжі малдан хедап құрда тупса балырныбе візем сағалрақ чирленене калашы шуру халатлызем. Медицина ішчінезем де хозин усталухне кунрангун туптаза пілевне анлулатса бұрашы. Ага Ольга Баскакова ішли жиннызене ежінны жүхне яланах візене сывы бұрны шергене тыца бумалыне тәрлі спорт дуслы булмалыне, ытлаши килограммран вағытырақ ödülmalыне калаза азырғатара декен. Читмел биллік рейнертлі жінзе сывлыге хавшанат, өзене урықларақ, бірін пулышмалар, лекарсы земде урықрақ езем герлі, өзен чирызем пиді нумай. Лекарсы нумай, виде тоже юрамаш. Шамбада паян бірін күндай бір бұғындымыр врачсембе візен сиплемели методики зенже шен хыбарзем булашы лайықрақ пулышма бире малашне сиплеме шымылдарақ пулдыр дезел бір бұғындымыр. Кыжылы жер видемне бұқмазыр Чувашинде гериатр зенешне пызық хақ парат бірдереш Мускавран тәрлі сумлы сеплев учреждение зенжин келіне тұқтырзем. Вуны жирім жылғайла пәжі жүмене хұшсан, батышын на операция думазырақ келе яратты мұрчы бұлзан хальги медицина вазене пұр елін сепленме май барад. Шалымбада травматолог пәлдері жүйісіне балыр треш конференцире. Онзыр бүшне вазен терапевт па, реаниматолог па, кардиолог па, гериатр ба, социалы бұлы жудыдымын жешлеген бекелеш терзешлини пиде пәлдерішледезе азынчеш. И бір шобақ шак мультидисциплинарлы мелбе малашне аслы урурызіне сиплеме тәллевлартны теріш тухтырзем. Республика Галарым Валли, Регина Кубайкина, Юрий Марков. Шакунзенжи адыла шеге буллин бадырвежи бенетла леккине яджеш. Экология акция Чуваши Сувлекин шив биологии ресурсызене пулыба пуянлатма, пулықлатма май баря. Шак парғадарлы же бұрнышлама шыв ганалі бірлежу тада шәне жұбашқар хулынжи коммуналы сетсен предприятие шәнезем құтшынна. Пул элеккезіне чулғулада да Саратов облачызен жен күрзе келіне. Бәде жегезіне жұбашқар шыв управне иге гун яджеш. Шулла пулыр жетмелі чылайық вғыд. Шамбада экология акция бұлышны бе, херлігіне гертне шегезем лайық адаланаса үрджессе жанашы, Чуваш Республикин шучандалық ресурсызен тада экология министерствен ішченезем. Шахы барбакыларыма вишлейт перебе вара Елизавета Цветкова Сирембесов Булажадов эфирда тепредер булычень Чибер юлар.